Thank you. Kiria kia mababa mugwanja bathatu barais Uhuru Kenyatta bairi barairondinga omo mathakarua no mo Kalonzo Musyoka Joyce Kitui Enokeyo Wambua na kumiraja gwitana mbere na ndi mwendezo jojo akiama mugwanja bena ntuku ingi mugwanja cio karanthe guru na kujari tore mturia ukamunio rais runguranga watani wa Azimio indi bokomia na bunia atire no Mondinga ethirwa gitikirerie torere nke report Nteto TV kumaja kiengina ngine kutoka Nairobi Beta Boniface Mongera Orentuka ya muthia ya kuthurani ni barais kire baria bakwitha bakiro yera giti kiu iria kwe ukinya muthia nende akariba tauni ya Meru bachimuretie na guthetera mwano akire mara karibana inde barua Peter Munya no kubatara guteka munini wa rais na atapati kwithira kinya mustari ne yo baria bakwitha nende bakiringaira ndebe kuthurwa niwe barua nende apati kwithira kiaya wakanya kanu ntu kinyane dirite akiro amana Raila Odinga kwa kaita kara ya kuringana na baubangi nende bakwitha bakende kida kwa kaita no kauwe kuroko mantere chakaramati ania nende iborite governor kireito murungi gutumira nende gitikia kie kongela inyaya munya kutukido munini wa Raila Muthuri Murioki kato echio Mwankira nandi ngwatano ni Azimio ile tongiritwe ni Uhuru Kenyatta na Raila Odinga nionekeneje kayumba kuthwena mbugaukano aratongirie mwanya bochumiria bakenda mtu wao atweka munini wa Raila Odinga bamwe bakirimiria mathakarua na Peter Kenneth bangi bakuwa mantu Jason Joho Kalonzo Musyoka na Kenyatta titingiru indeja nene kaunti Meru baruga mtura bawikira a munini wa Raila Odinga ni Peter Munya nondunya kumakabere atwira gwatite thikarizi na muungano juju na babange bamwithirite kana kuroneria mtu mbuga atina uwezo fulani ende Peter katira umunya ki antu babonde witi bwangu gina kwetha ko mtu supportete thirikari eji eu munya go support imunya aro mbere nontu antu babange abejete bethirite munya ya support thirikari eu erombera ko ndi murombera ngwene ne ya makamu rais akara kwa waponda mana imunya ngogere atwiterete na aza ingoge nene muno na gotigwa nyuma kurega kwa gitekia makamu wa rais igento kiomba turoma muno ja Meru so atogwa Mount Kenya this time ibato supportere mwana wetu Peter Munya kinyalere alenga balomero Nteto George kinyaki andike twangena August nje tu task case inyaki ongwe ikemisa Munya londo ikiaele kigondo na ake amtawaroje untu barabonekene ekuru matigania bakiuria ngavana Meru krito murungi gutonyera nikenda Munya a munini wa Raila tafadhali kengaika na greito na ntosio ibastosio manderie na mama mainge na imbise greito imuntu very senior in the government na siomi arie na Raila na siomi arie na Uhuru agigise CS Munya no agwarane ngimeti kakwera morungu ntuko yari wareito baba tinoka tuibwe Munya kwa vice president toma vice president koro bakarama ekoro mana kendra kwetorombera Munya ntuko yari ware bakiwa witi na mbere bwawe bonenie gitumi kiawe kinya kethari bagura bete ke interview no mo bara okurukite kou mantu ya interview ya kuthithwa interview ngugie Peter katira Munya neonekene kume waziri o trade na thaije waziri wa agriculture oni ntewetekania na interview no ntu bamba kurea kuoya Munya na twaigua botebu totebu enda bayokia direct Amero batekirete interview no ntuteketie CS na ku qualify ibeta interview lakini itokwirigera no ntuiba mwirite bakamunenkera gitiki na qualify kwa deputy president itokwirigera agakuruka interview na aka deputy president na gukeja kwithura Munya atithurwa ugebo ibubu tenda batutu thikira thirikari ne Azimio la umoja tukethira tutari no monka Munya ethirweku so as a Meru turiuga kukeja kwithurwa te Munya ute Azimio kama Munya hatachukuliwa kuwa naibu wa rais hatuoni sababu ya kusupport chama ama muungano wa Azimio kwa sababu hiyo ndo zawadi pekee wanatupatia. Hiyo kama si Munya hata asikanyage kukanyaga huku kwa sababu sisi tuko na Munya yeye ndio kiongozi wetu yeye tumeangalia na hiyo tuko in the next 10 years tukitaonyesha tu president kuma Meru acha ngiripotera Weru TV Muthuri Murioki.
Angzo Anglo Chemicals Industries ni kampuni ĩrĩa ĩtongerete na ũthondeki ibondo cia ũrĩmi ta wido ya kwĩthia nthangari nĩ ĩrĩa onthe kũthuranĩra munda nĩ ũntuba manda na ĩkagĩrwo na kĩthimi kĩa mililita 200 na 300. Maguguma top dawa ya kũrimĩra mpempe ĩrĩa na inya ya kwĩthia mũthonki na ĩrĩa rĩngĩ rĩonthe kĩrĩa munda jwa mpempe na kĩthimi kĩa mililita 100 na 120. Beans Clean 480 SL kũthiria ĩrĩa kĩrĩa munda jwa mũng'ao ndengu kana muchiri na no ĩkĩre na kĩthimi kĩa mililita 100 na 150. Wadudu Clean kũraga na kũthiria mang'inyo na tobiti ta cutworms, aphids, jasins na whiteflies kĩrimera ta mũng'ao ndengu mpempe nyanya na bingi ĩrĩa nkurukino tumĩrĩke amo na green sea foliar fertilizer na kĩthimi kĩa mililita 20 na 25. Tũrĩ na ithimi mwanya bia ndawa cionthe kĩrĩgwo mũrĩmi na no igũrĩre ndawa cietũ kĩrĩa agrovetierere akuĩ nagwe. Ringa thimo kĩrĩ Eric 0704 360 152 kana kĩrĩmi 0741 247 804. Angzo Anglo Chemicals Industries, all about farmers. Nkabuna Technical Training Institute ni tukugwata ugeni kiri ujukane bwa mweri jwa 5 na jwa 9 mwaka juju burabujita na mbere kiri courses mwanya kiri department ya business, technical na engineering ni tuja na courses ja diploma na certificate in secretarial studies module 1 and 2, diploma na certificate in ICT, diploma na certificate in supply chain management, certificate in fashion design and garment making, diploma in electrical and electronic engineering, certificate in plumbing, certificate in welding and fabrication, artisan in motor vehicle electronic na inge inyingi. Nankuruki nitoja na courses ya kagitaga kwe ja hairdressing na beauty therapy. Magerio jetu ni Janek, Kasne na Sidak. Kenda kumenya manto nkuruki turinge thimu kurukira 0719 186 814 kana uturingire sukuru yetu ira iri kilomita 4 kuma Gitembene taoni nene ya Meru njirene ya Matero. Nkabuna Technical Training Institute, technical skills for self-reliance. Ni unga gani umepika ugali? Unga ni Afya Plus. Afya Millers Cooperative Society Limited, watengenezaji unga kaunti ya Meru, sasa wanakuletea Afya Plus katika muonekano mpya. Afya Plus ni unga wa ugali uliotengenezwa na kuongezwa virutubisho kama vile vitamini kwa manufaa ya afya njema. Jinunulie Afya Plus katika supermarket au duka lolote karibu nawe kwa ladha na furaha ya familia yako. Our afya, our pride. Olive Health and Nutrition Clinic ina machoke ja mobatu ja kujonde jogi mobo mwiri. Itorigitaga mirimo mwanya ja kuimba magoro ni juu arthritis, mirimo ya marongo, gwito ni ndamu, murimo ja sukari, infection cha kiu, ironda bya kiu, guchumburo ikirongorera, H. pylori, UTI, infection cha bacteria, kirinjira cheo chiari, hormonal imbalance, kuremoni kugea mwana, mithemba mwanya ya allergy, madhina ja ngozi na mirimo inge kadhumba. Tuina Clinic Meru Town, Maua, Chuka, Thika, Nairobi, Mombasa na town inge kadhomba Kenya yonde. Neontabamanto nkuruki liongera clinic ya Olive Health and Nutrition irere ya kuina agwe kanotu lingere dhimugo kurukira namba 0714 366 766. Star Times Rembo TV, home to the latest Kenyan Swahili dramas. Weru unafikiri unaweza shindana na Shani? A prominent family is exposed to jealousy, schemers and dark secrets on Nia. As Dr. Funiken Mamakayai hosts unscripted true-life relationship experiences on reality TV show Kupatana. Nia, Monday to Friday at 8 p.m. and Kupatana every Tuesday and Wednesday at 8:30 p.m. Save up to 70% when you renew your StarTimes subscription and add on Super Kids package for just $150 to enjoy up to 10 extra kids channels. Terms and conditions apply. Welcome to cooking competition. You have 15 minutes to finish the challenge. Your time starts now. Wow, mama natumia raw premium ngano. Daddy, unga yako ni gani? Ni unga tu yangu ya ngano.
Dadi chapo zako zinakaa aje? Akini za kiajabu ajabu. The mom ni nyami nyami and soft. Now you know. Kwa chapati nyororo laini na tamu, tumia unga wa Raha Premium ngano. Kambuni ya Reino Mabati ni chitaniritie gutigira kiroto giaku gigukinyanira. Nituguthondekagira mabati kuringana na wendi bwaku ari ukuona gicunjĩ kia 25 kia mbeca ciaku. Nituguthondekagira rangi, uraja na mung'ana kuringana na wendi bwaku. Kenero tungata bwetu bwa kirachi kia iguru buria ni amwe na gugukinyiria mabati gwaku mochi utheri na mpuya ja Kenya. Turi na mabati mithemba mwanya mwanya jaria ni Brit Tile, Jamii Tile, Roman Jamii Tile, Box Jamii Tile, Jamenia Tile, na nandi turi na Espana Tile, idia ithongi kinyankoroki. Rhino Mabati Factory Limited iri nandi Meru. Turiongere nyomba yetu makutano Meru, jirene ya Meru Mawa, nandi turi na mutaratara jua kuria mabati pole pole ogeta gwaka. Nkoroki no wike kana gwitia onda yaku na arua kiri page yetu ya Facebook, Rhino Mabati. Kugwata Nteto nkoroki turingire gukurokira namba iji. Meru ni 0740229609 na Kitengela ni 0729628199. Kana turiongere mitandao ya Facebook na website Rhino Mabati Factory Limited. Tokorie bieto mabati jeto. Na tuchokana nenti nende wadi ya Mariani ni moya wadi dhano ndeni ya gisio bunge kia chuka kaunti ni adharakanithi. Wadi RMCA wa yoka itendekani Rastas mireti yore wike na muna mbogori ni kuchireti ya ruiri. Etekeke MCA komi parabonde bakwenda kuyukia nende kanya kautungeria monikiyo Nteto Christine Onjero na liungirite wandi enende akidoya mirandi yayo kwarene nakari enyenende kwithira kitho ya otombo baba mwe para bakwenda itikeu kende gicunci ke bielekero no romo nyantangurutano chawad. Ntangurutano ino cia MCA Mariani ni kushiritie antu 10 maria makwenda kwathago ntuguku. Mariani ward kuringana na rekondi cia uringi kura kuma kithurano ni kithiru ina aringi kura 9,429. Wira wa MCA ndani ya bunge ni kuthondeka sheria, kurungamira na gutetera antu mawe, kuraitha bombia cia mungi igutumika na kwithirwa kamitini cia bunge. Nembikarite nthi na Anita Karemi, umwe wa arwiri na ni MCA wa Korontwa. Tilo nandi nominated kurungamira ethnic minorities Tharaka County. Ndacoka ndona mbumite Mariani na ndona kwina gap yotongoria. Koguo ni immediately kunominitwo ni ndatonyire Mariani ndambiria gutetheria kutiuruka na miti ngitethagiria antu bara bena thinaku nontu tariu tukuruta wira miaka 2 nigwacokire gwauka gintu gitagwa corona. Mbuge igita ria corona ndathiurukire Mariani yonde ndariungira miti iria ina thina muno miti igana rimwe ontura Mariani wode ndariungagira miti 2 ngitethagirwa ni CHVs bara barutaga wira na umaturani. Ariendikithia Mauntu Mama. Kwa mbere MCA mbatiri kwamba gwikala nthi na antu bae akabauria mbeca jia ukari nita budget untu budget nyumba jetagira gintu tinakio no Tharaka Nithi gute there is no rule in place ya kwitikiria MCA thwena ena kit lakini nuje mantu kama ikaraga nthi makagitate makara no ntari ni buja Meru every financial year MCA na nenkagirwa 20 million iria nkiruta na cyo wira wi wondini koguo ni ngwitikia MCAs ba Tharaka Nithi bakanenkerwa kanyamu at least muntu enkithwe gwatirite akaumagira nako kiri antu lakini ngitewekera muukoni tuka make sure tukurugura sibitari iriau na sibitari zietu ire zie akue tuka facilitate iketho na equipments na iketho na ndawa nkurukia muntu ithagira rimwe uriringirwa thimu thathita cio tuku uthikugira muntu kandanga kana uthikugira muntu marembo umwirete sibitari general kana esiara Mariani ni ithagira
kwina gintu tukunindi tu invest na kyo mariani mono ni kithomo omba kwithira rimwe kambasari karia kakugaiwa mariani kati kwigana kogu tukaomba ukethwa ketho ni MCA na kiti eta bure MP etha gwena kiti yae ngavana membia nenkanira mbesa cia account gatwika no MCA ni aguchipin kanyamu akongera ketho ni ciana ikona basari nena nene ciana cietu itiomba kuma cukuru ndacoka ndatirimana na Franklin Kinyua uichikiene muno Tamsani nawe ariuga ukaraitha gontu ta mariani mwenani wa urimi ti tuli bainyiria na twina into tukiomba kurima na gontu gwetu kuri gontu alabo na gintu kiria ndicilagia na ambicirio no ndete kiria antu ba mariani na kibatethia bari arimi ni twithirwe twina food processing industries gontu kuria twinkiomba kuruthekwe ni maembe walaitha ino ni miembe na antu ni bamirimite na matunda mangi tukathondeka kiwanda bantu tumenkireta gwa tukandivaru na njira ya juice mbere ya twendagia kwe ni maembe mama tukamaira gontu kingi na kioke tuthondeke bantu bwinkiruthiro processing kukwantu ni alori no gikompeaga na gontu tabaringo landati kwe twira gwa kile East Africa ni obena oke ukugwetwa ne kwega na njoki jeku no torere no antu kaba kuja nkolo no ntu into jo bateme abakendia te thomo ugwetu kithomo ne giatererwe na giakinyangirwa ndini antu onto na tongoria bende twithirite twinabo batinenkerete kithomo kipaumbele ningwona no ntu tutena njira mbega tuganije twenacio nkajokia njira wirita inge nayo nene sana make sure tukwithirwa twina njira ile ikumba gutonya masinani kubua ikuthondekwa ikugia malam no ntu tiontu bwa guti obomde nalo ni ontu tukaririkanaga kwogu nenkuga ukiri utongoria bwakwa nka introduce gintu kingi mariani development committee ile angekara nayo then twaumau tukathija na matura egwe ni kanwa egwe ni kambongo mkumbato antu bagekara ndi tukauga turenda turuthirwe gintu kina nontu no atulete ng'ombe na thina te ng'ombe ni iria nontu tukugia ng'ombe iria tuke aroiri mama macoka meringira ndebe na njira ciikari ntikulomba giti ndiromba wira ntu giti no wikarire gikaunika kana wikarire giti kio bagiciragia guku barutira wira pa mame giti kia MCA mariani tutena inya gukiromba nontu athi giti MCA ri maanisha mariani chagueni Anita kwogu igetho injira mbuthu muno unenkere wira nikenda mbumba kubarutira wira na nkabarutira wira nkibegananagia kuge gukinyira antu bakwa ba mariani ntumagira magoro na nengari yakwa mbega no ntunga batala muntu kambongo nenkinyagaku na still kwina some few friend na ntuba kuigwa ne bakwenda utongoria ukethira na ndakajia bikibiki nende icokagiria nkatho mono ntu ni bambira mwesimi wa mndega tukamate nini ngokwira bantu ana na gutege ntu akandimandio na maguta atembera mbikira ruyu ni gicunci kia mwisho gia ntangurutano cia wandi nani Christine Wanjeru. No tuchogerane ati nende ya biachara bara bethera bagithaki na mbere biachara chioti mao ibakutetanikira bakuwa into bibetherite bikinya ngokene anto baraberie kutharanira mwento yarethirite akana wana kunene mutungiria wa Weru county ya Meru kaira mwangaza biachara panende bariwa gutiotedio bonete kinya nyuma ya kuringa riboti kiburithi kenda bomba kuri wa interview ara bakuga nibende bethirite bagita tharane kumania ne karikariu na raundi Keng'ang'i amekutana na yule mnoma hata anetiege ni ndionga ya mujumba wa Weru county ya Meru kaira mwangaza taunini hatima ontu ku Ithatu Nthiru ndionga irete gwirite baingi bakari wandine eu bakiuga yagarukire nyumene na gutwika ikaro kia marumi ka wira kiarukira baingi batongeire ario ngavana wa Meru ekirito murungi na atongere bangi Antoni akwirombera kura kiebwa ora kari baingi berigirite na antu eja kwendezera ciawe ni rumi aturetere kuruma MCA wetu tekaba kugambanira nwete kuruma MP na kuruma kiraito na itwocio uria tubatu twa antu baburi kawira mwangaza akatika twagira Antoni mwankari na niki utikwijana kibao utwandikira mbeca cia ngapuro itacio icia kiraito bakweja kwandika kibao ni aja ire kelele au ndo riethera kan bishop wa rure kanisa au onto ethera turombaira na no wicheta bishop na ibwene ne mono akumba kuruma mukuru au mbekia witethe oni ndakuwa ngavana imamba te mama irio nda inyirwe ne anto bawe
ito murungu baba bombailie no sauti ye gwechoke abojaire na kwagire kurubeto professionals heshima mwakrodo na ere minister or executive taka mama nto murume kandai wagiti kinya wengu anto te kumendo bakalera murega au bathithia au abangni bakathithia cia wana chucha kuya kurumana ate kumba kuromba kura we arewe kuya kuromba kura na marieto ya itha ya bakiraito ate kuromba arewe kira kibathurite buru ni kwithura mathene ja thaa imwe na nusu cia goro itigeri gukinya kawira mwangaza na mbirire kugerera into bingi mwanya mwanya gintu kiria giatumire biashara gutonya hasara inene ni into bia gukinya ngone akari bakirwira karingiti ka utheri na kinya biria biendairwa ome kinya bikuywa gasagacaine iu. Wakati walikuwa wanapeana vitu zao alitupa bele ya blanketi right at the door of my shop. So wakati aliangusha pale ndio mizigo yangu ingine ilibiwa. Unaweza kuwa unaona hizi masanduku pia. Tumenyeta hasara nene muno na tukawira mwangaza kaburi nya kuthitango kendare hasara eji nuntu mwe kurujo gwitango giaja ni asura jabangi ntukwira na ndi nya kiuga matresi yako yajana nya cia mamo icetire waja ndayiro nya 600 na 50 kwera ndathungu mitara ko iratu ndacoka ndakinyangirwa ndi kwa buthuku muno na nyangiri into bia matresi iceyirwe ngui icetire na ntu iborwanire amno ko baunika ngire nyamaru oinya sibitari thai au abatera go stadium na rote asara geta na asara jaja abatera kuthwejera nduke neje nerenge na ntu aba sibitari arungomira ngara meu karibaba nandi na barakinya baringete ripoti kiri gituo kia polisi ni kenda kuri wasara ira batonyirie ni bamenerete kawira mwangaza nene na kumuria kwa atongira ja kaunti ya Meru gitio na kueya ni ntobiawe na mutaratara jura jote gwikira uturo bwa kari ugwatine ipe gharama zangu, lakini mpaka wa sasa hakuna mwenye ameniongelesha. Ndiposa na mimi naitisha haki yangu, siitishi haki yake. Ijatu antu ibenda otethio ija nesi mari nene na wije weteta gwiki otethio bwaku ariku tekwija kugerera antu into jakuru kubagerera kinya kuronja na arwe tocieja irio nesima ndaerwe tangi ndacoka ndachunirwa au kechoka urone nkerwe achokia nenkerwa ngirinkia ile kia metho yakwa ituloi atemenya kureta mutaratara omwe kwa yana into ngiripotera Weru TV kuma tauni ya Timau gicone kiburi mbeta mawira kerigia bamwe barweri bagite kia MCA kuma daraka ibachumiretia na kumeneria siasa barabaine weta kuma county neu arabakuwa abakwenda arweri ba Weru baranendi bo bakwenda nenya ubendera kenda kinya ukicinda bangiye kuringana na MCA ba siasa banene kuma county neu nende babatere utira karikanya kauchala urabobongo bakedera bakenda mwanike Nteto Martin Mugambi ainacho nanjira ndiku amwe barombite bia MCA ndeni ya kaunti ya Tharaka Nithi bari na muthuro nuntu bwatongoria baraba gukaukira gichiacha bakiuga gaka bakurachimithia kari kuthura chore ba wantu baraba kwenda. Mnajua vizuri sana kapo kuna nkipo kwera mtu uyo akagwa ndero uyo na ninkaira wakwa ndenda kubera meni bwetigirie kwerwa baba kairwa ntunuche kinye ba orokwe bakaorokwa ata wa orokwa aguka wande no tutikwe waterete baba baire tu bakawedwa ande kwena attendance takubwana tutakumenekenera turi antu Tharaka Nithi county nonto nokomenya uri moneno karasimithia antu kuringa kura ara gutabati kurasimithia antu kubainye kuba press kubekera ta mirukyo gwekera mubirani brandani kubarasimithia untu batakwenda atongoria baba baugite Mukenya na nkinya mukarua kaunti ya Tharaka Nithi na bateri kurekerua akenda omba kuthura mutongoria wake wa gichiacha. Tharaka Nithians people kabaringe kura bwaba kwenda na bora mathugania mago makarinde kaenga baringera mutongoria ora bakwenda tutikwenda chiacha chia pressure intimidations na matharau no mwanga turingire chiasa ikuonekana na chiasi tena kurasimisho kuringana na kinywanja gizediemu ariuga kariwa nabo bari na inya ya kurega mtura bakureterwa na kuoguba bateri guchagura mutongoria ora bakwenda akaji bachakarige bo bakathurana bakimenya uno tukwenda lakini ora bakareterwa peno uwezo na bena witigio bakuga twithura fulani kogu utongori ubu tukunenkerwa bo lazima takwinini tukukundwa tutiumba kubwariria lakini common mwananchi wa Njiko nwe agatuthurira mutongoria baba kora tuthure ni yuwe kwa barometwe kanyamo ire ani lakini ora bwere to buthure butikathure durani kuringana
sera cia mtu chimwe ndia wengwa nya ndipo boro mwembecha no nto baba inge bairi to mugongo I makatele madara kanithi county bakithirikirie barombete akari kwebanira na mutego wa ciringi bakiuga kuri atongoria bagichiacha bagutumira mbecha kugura akari kenda bakaomba kubaringira kura botikathi kwenerwa na ciringi 50 namba 2 botikathi kwenerwa muntu thurani uyo nontu nabio buye kwithurira ikenda bomba kuthura mutongeria ora kabutethia kaburetera maendeleo kira kina baiti maendeleo ndeni turare mukothima Kiripotera Weru TV kuma gĩcigo mbunge kĩa Mara mbitagwa Martin Mugambi Ngina kuona ati murori wa giti kio rais na tikiti ya ngotano ya Azimio Raila Odinga nitithiti na mbere ndionga ye kyantuko ye inya kugambia kari barutere rwakire mara Raila na ithirite nende age kamichemenyo kathomba na atungire bakuma Mount Kenya banende bari rungurwa ngotano ya Azimio la umoja one Kenya kiregirire kira kulikia miriru tere ro ukithirano kithengerete Samoro gashoka Nteto kwa Raila Amolo Odinga netite na mbere na kugambia Kenya muno rutero kiri mara kendo tire iba omwata mbarukire kithurano kia mweri UNANA. So what have you said? Areas where, for example, you have maybe in Kenya, you have Wiper candidates, you have ODM candidates, like we had here Kiambu team there yesterday. We've agreed that they will go for a campaign the first 1 month. After that, we'll do a poll and see which of the candidates is stronger than the others. Then we see the one who is weaker, we advise to step down so that Akiaria rochamanite na tungeria kuma ntere chanyire Raila na ithurite ati kinya mawirane yarabakethira baika ira Kenya yatethira yaya kiama kiumbe ende ni yangotaniro yonde ya Azimio. And we have of course a clear program as Azimio. There will be no Jubilee manifesto, no ODM manifesto. We are coming out with the Azimio manifesto. Already we have a 10-point program. That 10-point program is also already available, but we are finalizing the manifesto this weekend. Niarona nitio kwithira na witikio na kinyo chamba bukatha ati akethira ichinda kithurano kiyite aitariria kuntu mwanya ndeni anthegura Kenya iko kwithira nende kukiwata mbaru Azimio. Go to the coast, it's all Azimio. Okay? Ukambani is Azimio. Upper Eastern is Azimio. Northeastern is Azimio. Nairobi here is Azimio. If you combine ODM and Jubilee in Nairobi, ni nani anaweza kushinda sisi hapa? Iko. Therefore, wewe tembea na madaha. Nawe akiaria minister ogimande ni anthegura Kenya mutaikagwe na inyelete nende ni kagita kakaribantere yunende chenyire kuwata Raila mbaru kenda gutungeria Kenya ontobura buwati mbaru ni minister wote ana ukinyaniria kana ICT Joe Mushero. At least we from Nyeri will also now say Raila tosha. Ni wewe leo. Yani kwa nini usiseme ni yeye kesho? Ama namna gani jameni? Isn't it logical? Isn't it fair? A free, fair election, making sure systems and everything are working, and obviously we're working closely with Baba to ensure that that is the case. And we've been looking and seeing the information. We are on the right track. We are on the right path. We are following our leader. He's very clear on where we are going and what our future looks like.
na mathina ya kimathugani yethirite akiongeleka muno Akenya utumiri bwa ndawa cia mbokita ibone ndi gitumi kimwe na kira kinene kia ureti bonto bwono tubo manto ya thirikari Kenya nithirite kira kwa kongela kathari kirindo ya kurwa na thine bo kuringana na arigitani na kinya taalamu ba mirimo ya kimathugani obarabekite gikarwembo kenda guchwanta ira cia kurwa na thine ya mathugani mwanike Nteto kuma county yemburita Monica Mushiri aina chona njira endaya. Gicunji kia noti turuma inyanya vari igana kia andu aria mari na murimu wa meciria bururire nio mari na murimu uyu thiini wa kaunti ya Embu. Ino ni vuva ya namba ino kuthie nthi varia vau kavereri gicunji giki kiari 2.8. Ino ni kuringana na rekondi cia andu aria matangikiritwe thiini wa thibitari ngurani cia kaunti ya Embu ruvonge rwa mathina ma meciria ta uria county nursing officer niwe Rita Njiro aratwereithia. Kulingana na data ile yumete kwa psychiatry 2019 twali na around 123,000 or in Kenya cases, lakini in Embu there were 3,400 plus, and in 2021 the figure came down to 1,300 and a figure. That is what made the figure in 2019 to be 2.8%. So that reduction came to 0.8%. But you see in the national, the figures are increasing. Kuringana na mutaaramu wa meciria niwe Lucy Ronje, ndawa cia kulevya nicio kiumo kiria kinene makiria kia mitangiko ya meciria undu umwe na maundu mengi. Utumiri wa ndawa cia kulevya na njira njuku ta kunywa njovi, kuria mira na kunywa vangi, ana kana ringi gukora umite muciiri mucoku uria twitaga dysfunctional family na kithungu, kana muciiri ukorwo wina mathina mengi muno wa andu aria mekaraga ringi makirwaga, kana ringi environmental factors kuria turereretwo and inbound kuria turi ni kugwatanua murimu wa meciria ndutiganagirwa muno makiria depression, kana gwikara wi mwimenu muno, kana murimu wingi tuwitaga schizophrenia, murimu wa meciria uria mundu ayaragiria, uria mundu onaga indo itaikuo. Na varia vari na vata ya andu aria mari na mathina mama kuthie gucaria urigiti utaro undu umwe na andu ao gukorwa na wendo makiria kuri o angikorwa ni marenda kuvora haraka. Tupatie the community health education, information about mental health. Ndio mtu akiona dalili tuambie ni dalili gani mtu anapaswa kujiassess. Akiona dalili kama hizo aweze kujua ni wapi anaweza kwenda kupata matibabu. Na varia thirikari nene na iria cia kaunti iraurua gwikirira makiria maundu ma ugima wa meciria niguo gutethia andu makiria matigagwatwe ni murimu uyu. Gari ya Uhuru Kenyatta yongere mbeca cia funding kiri services cia mental health na vendelee gutangaza tumemene tunde na TV-ine cionthe na magatheti-ine zonthe mantu ja mental health kenda mtu wonde urori Kenya amenya kwina thina ya mental health. Ni maragia miario ino mari tauni ya Embu varia kurai na gikaro kia marigitari maria matangikagira arwaru a meciria bururire niguo kuthoma uria mangimatethia wega makiria. Ngiripotera Weru TV kuma kaunti ya Embu, mbitagwa Rita Mwaniki wa Musiri. Akari mona kamete bwa kithima kia matandwe ni boriti thirikari ya county ibekire nende mainya ya gutumira riua ina nende bambike kwithira bakiomba gutumira kuringa rwe nyuma ya stima ira chikiri gutwika thina muno kiri chukuru ya secondary ya matandwe na kinya primary irere ya kweka iteno kau nende ibetheterete na kutheria ritorio ni kumania na Nteto ire kwithia kithilonka kukirekana ni batumirite mbecha bubwe na kuwa ni baithirite bakiura matangi ya rwe ni class chabari na tutariria Nteto hii rwari kwitha twina mucemanio gukunjiritwe ni akaribantirino cia matiandui wamwe na atongeria na memba ba kithima akia amatiandui wamwe na MCU wa ndi ya Igembe East itwe Stephen Mungathia nikenda bathina mbe na kuthiria nkanja ira ciithiritwe irio mantuni imegie utumiri wa mbeca ira cia changagwa ni amemba ba kithima giki gia matiandui ira ikwirikana ati icitumiritwe ebuthuku. Community nyathanite wa matiandui tutirwo utumira wiruo tukwenda utumira
na provokanda isi anto bakua mbeca ni rei turitangwe no BCMCA wetu mungathia nenya komite eno methurite twene imani ya chamani na komite yu ninde umwe mu komite tutena thina batwe na nya community yetu itena thina nya nini na balance sheet kinya bobongwa itwathomere embere burambi tumekete cia kugura pipe yuri au netangi ajinya wengo no kuona na utaturite tangi na pipe na kuria stima mwori ombere twarire ngiri 60 mwori wele twarire ngiri 70 mwori wa Ithatu twarire ngiri 83 na 340 bicio the contribution no yabwe Ithatu ni community na yucio igwirikana mbesi ciarirwe nende utembia ciarirwo nombi na kuri nogo bonthe babai bochokia nkatho kiri ngavana Kiraito Murungi urotongorete thirikari ya kaunti ya Meru nontu bakwirutaniria na kubekira sola kithimani giki warira bakurukagira kinyamara